मैं खुरमजरी इम्पैक्ट टीवी न खुतोल तमजबा मनुंग होना हारेबा 360 degree analysis of news and events ta ke ke thokson mayambu taram noksari ngasigi manu huna da khana jagadoriba hiramasi ngarang union minister Nitin Gadkari road transport and highways ki minister na akoi ki red beacon light sing si VIP sing theliba gari sing di lokthokani aduga VIP culture se pulok lokthokani habgi wakhallon da gari khuding makta only status symbol oina thiatpa du red beacon lighting VIP siti lokthokpagi matang sida khana jagadori bari du ngasi khana jagadori basida lengsin biri ba guessing amtang saktak jage ai ahan ba ai hek ye thangda phambiri ba lengsin biri ba oja Professor L Sadananda General Secretary amasung Senior Citizens for Society oja bu ngasi manu na tram nokse loina yamna koina legislature abu biram laba former law minister oja Akram Joy oja bu su ngasi manu na tram noksari loina oja Khelen Thoksom special correspondence telegraph oja bu su ngasi manu na tram noksari ngasi sida oja akoi oja Joy da laksege ta akoi gi sigi beacon light si muthat pasina sigi lokthok pagi film am lak pasina VIP culture se pupun muthale hain loba yaradra oja aduga kari hanagi kari karam ahongba changes kari legata ke khoi society sida aduga VIP gi leiba sathok kasin ama masida kari changes lakata gi masi VIP culture si pulap muthat pani hain loba ya oja base hawdok pa dai mo na sai takwi hiba akoi Nitin Gadkari na akoi tang tram pan da lau ki ba akoi gi VIP culture sigi aroi bo loison boy na akoi gi beacon light VIP gi gari mathak ta than ba si akoi gi loin longtho ani haidana hai aduga mana yamna ityasik oiba cabinet ki decision ni adana hairaga mana ihana hambada magi gari dagi huziki light loktoe beacon light si karamain thali no karino haiba koi wahai amani khak thanam bachum raina khale masi aikoi gi Rule 108 Clause 3 of the Central Motor Vehicle Rules of 1983 gi makha dagi lakpani aduga masaida central government na aikoi gi Rule 103 gi makha da central government na aikoi 11 January 2002 da Minister of Road Transport Highways na karam ba gari da kana tongba asa osangi gari da sigumba makhan gi lai si sina ga tege hai si tai adna ina yam samjal la bada akoi gi red beacon with flasher akoi gi mai nga ma thal bu to lei ba gari sing si central government da state government da central government ki officer sing da state ki officer sing da masi season ai adu aina yam tena yam na matam le roi damni na red beacon with flasher si president of India, vice president, prime minister, chief justice of India, speaker of Lok Sabha, deputy prime minister, justice of Supreme Court, governors sisina amani adagi amu without flasher like the video itar smaina tawaduna maduna cabinet secretary, leader of the opposition, deputy chairman Rajya Sabha, deputy speaker, minister of state union, member of parliament etc. Sina union gi thakta aduga red beacon light with flasher masina aikoi individual state ta bharat da leiriba state kunga mafanda hujiki hairiba rule sigi makha da hairiba makhangi mai se hairiba dignity khara sigi gari da happy madudi governor da chief minister da chief justice da speaker da deputy chief minister da justice of the high court da state cabinet minister sing da aduga red vehicle light without pressure in a deputy speaker leader of the opposition sina singba happy aduga blue vehicle
lighting with flasher sina principal secretary of the government isna state level gi ni aduga sumaina akoi Bharat ki union gi akoi gi akoi acho sang sing hype tare prime minister president ki level da aduga officer sing ki level da state ki level da sumaina akoi gi suma makhan gi mai si akoi sina lai auna hariba sing si akoi gi handaki laiba akoi gi akoi swaida ayamba masi akoi gi Bharat ki atai state di ayamba hariba mayam ji loin to ga khar khar dum picture na kare Manipur da maruina akoi aina khangba dai notification do ai porken to buning amde do anira hanna akoi motor vehicle transport department thopa kanda position na yari si governor chief minister adagi governor chief minister chief justice adagi speaker sina singba moi mari manga tangai re semaina tawre aduna masigi maru eba maram di Bharat da leiriba ayamba akoi state ki VIP singina light mama tawraga di Delhi da lakta ki problem mayam lakpa ade aduna tab da mai state ta su mai mangan thalaga de angam bi thala leisalak na ayamba public ta yamna sigumba adu mathakta public grievance leibada natana VIP ki culture ama sayeb na matamam da palingai da akoi na mapuni prajana manaini ga haibagi adai da leiba VIP ki culture do madu haujiki matam da sana dre haidna sin Narendra Modi ki magi cabinet na garangi tang Trump da Narendra Modi masama ki magi concept of the governance the concept of in the democracy concept of the governance simana I the Bharat ki Pradhan Mantri nate I am the prime servant of the people of the country Bharat ki praja ki manaini ga haidna adona sanga ga sondana mai mangal nam thalaga chau ba bihai ki culture do na ga chapadu magi concept ga yam sana da ba aduguma paksha da ba mong da lakfu dagi masi toropani aduna haujik ti hairiba akoi gi cabinet decision asigi matung inna ko ayamba ate state ta su mai magi state Punjab ki chief minister UP ki chief minister ga su akoi madu toro hai gre aduga Bharat ta sigumba VIP ki culture ji Narendra Modi prime minister president yong na moi akoi toro hai na handaki laiba khongdang ji ki decision sina puloi loibani haina madai da VIP culture gi achauba koi gi mayam mang da VIP culture gi saru khar da puloi loisan bagi thak da phanayam chau step am di local e haina hai bi ai masi ai aingon da di mayam gi moti khangte ko masi praja ga sason toriba sason dar ga achau sang ga praja ga ani gi marakta achau khena bagi sambal lama miyam mamang da karam badu lokthok pa thabak apaba mane na ai lokje yamna difference le ba mayam do khara ba kai handare hai bani da da matang da za khoi gi da khelena ku nak seke yes media me na moina khoi gi 2014 gi June 16 da Manipur cabinet na warep loraga masi khara koi Manipur da su kari ku khara koi siguma be kana lokthok kane na tore do adi matung da Punjab ki chief minister Amarinder Singh ade captain Amarinder UP gi Yogi loi loi na Delhi gi Arvind Kejriwal makoi na su makoi state ta lokthok no ki proposal thakatna union cabinet ta hai na tore do pau si di yam phajana Nitin Gadkari na ngarang lokthok ki mai lokthok ho de national gi oi pau am oi ri do advantage si Manipur su sigum bas ma mangi laingak na su khara sasal lam khali batang do zakari habi ni yam chume kanoga atai state ka khoi Manipur ga khar khena bale hai je batare di mamangi British matam ge loyalty master and servant ye kano ji masi legacy ji India da anam chathadna lai sugub ju hujik su still hujik su khoi continue tawrini uji beacon light ki culture sina dum tai ni adu khoi Manipur da di pura loina bog hekta chap manare habidi nate masai kano ta join habiriba gap khoi ruler ga rule ga subject ka ade keno ga ningthau ga leinar bagi keno jo still hujik su lei ningthau gi mautuna sonda council of minister da leiriba adige atei machinery sing governance ki machineries mayam dugi moina ningthau gi mautu sinmani aduga wayare sonda di praja de subject sing de adum chap manaba adu akhoi sidadi madu lei har ga ju
खितंग दी वाखलोन ददी in practice ta yadabagi wani adu wakhalon dadi adum manavane na ju praja na ju adum logjaba adum leibane ngari swanda kanu hi sakar pariba makhoi na ju power leiba makhoi na ju adum khara dum leibane adu lakiba system india ge system du makha da lakibani na khara di adum leibani hoi chumi mamang da kanu na ngarang kanu gana makoi ge kendra na decision ji lora ga su kendra sakan decision lora su manipur su dum leramni masi mamang na khara leramni leirisi peoples gi wakhalon da okay laila su harba sing ri intellectual sing ri gi society gi cream da leiba kambu sing sina masi gi kanu si masi phatti ha bi adum ngang na lai masi gi debate si tawdun lai adu criticism tawdun lai aduna ahong bama porak na bi wakhalon si da han state sing ge kanu da manipur da tawki ba dumaina individual state sing na initiative logjar ga su center na loriba decision se masidi ai di suro choina leiba state khudi man masi suro choina ai follow tawgunai kali tawuse sumi hoi madumang na hekta legally binding di makti na natte adubu masi suro choina ilakani kali adu well and good haji tai masi yamna afaba yamna big step adi vip culture man ning thongni aduga aina manai ni ka habi wakhlon leinari ba ani si marakta gap ama leinari bisi masi lokthong no hona bada vip culture pungloi lorani haiba makti haiman ba thokani adubu first step ni ai hajini yamna handana bagi amaga thak amaga yam khenan leram badu handana bagi hanu khongthang si union government local pos yam afa khongthang ni haibani jamatang se laksin ngi si khoi gi hana leramba culture haidi siren khonga satpa ade police law and order nga hona bada kare haitare khoi gi 144 ataga confuse alaga sai haidana siren khongna satna tauba dagi lambi da kharas chilamaga su traffic congestion leba matam da moi khongjala thongjal laga traffic ka ji salam kola laga thohon ba sigo mayam ji khadi hadarani edo masai sida khoi yeming ise khoi hangjing ba wang di khoi gi la iba condition khoi sigum bagi siren kadigi beacon light lo thok ka da public sing sida kari wakal phawni moi si khoi gi public sing ra nungai na logo dran da han leram du kari difference la ka ni da masigi matang public ki pakum do Pedringi da I isagi Mike dagi I heartily welcome to say democracy si karino si concept se masigi chapchana democracy sigi concept si mayek sing na ajana khangaga ekoi largest democracy in the world haidana yam chokthok chabag loina na bharot na laung lai 1947 ning tam dagi hojik pawda more than 60 years ko masi taunglab adana aingonda haijo hairagade it is rather late but better be late than never better thing the thing of never thing masi torambe yab never kari ki taw hidrino see mana democracy is the government of the people for the people by the people haidna Abraham Lincoln na haibirami badu me apna kitchen ban le bawani aduga theory dana idea do ajana dum lejaba practice na ona taina bada sai hariduni ai sama I was a victim karino goror am ta siren bu khong bo adagi piran bo hai bo beacon light to referee jom khongjali tawri karino tawri sibu kana lage na tawri ahalan sibu aide mai chak pagi kano koi fire brigade ka lak prai na ham galure aduga de akoi chief minister lak pai or me adu ai ngonda yamna ngai gite ai chu thengai piram dre loire na matai de dum thaidok jare tawri du ba a confront tawru su pamde adu thamoi de yong no sokhi ngai te ba yam asi mapanda moina hairi besiga rule of law ge matungina yenga talsu in the eyes of law all citizens are equal ka have say very high sounding word ne high na adum thabak ta de adu ubu phangdaba ko aduna ada Delhi da so dong ai chin graba city ki street to that prime minister lak pa khangde ma khangde sei da beacon light ki mangan duna phet pat to bag loina na whistle wo adagi mage kari public disturbance to public disturbance siren khongbo kari noise pollution aduna maramo idana public life ta normal day to day life of the public madre da kayamo maduna hindrance pibage
hai bado mayam punam se pangkhang khang sum leirak pai wani ko aduna masi long thok khib sidi ai samaki hajer gadi I heartily welcome it thamo se samaki happy si prajana pam prajana prajada masi ki impact kari ogidagi sigi wapam je mulak sarage ai koi je jinga kutka manada ba lamthung pham ga lambel ga sanada ba kadom deno lambel sibo hana Professor Nilkantana iba कविता मनपुर कविता तेंथाखिबदो ऐगिदी वजानी लेगिद्रे थुक्रे अदु निंगसंगे को डेमोक्रेसी की हाई साउंडिंग वर्ड्स पजब पजब मैम जी दि कोई चिंदा तुम मंत्र दोन सोन लेरगा थबक्तन मदु योन तेरा मंगता सु उबसे मसी प्रजादसु इंगंगं थोमबे ए करिनु सिदे कनम तोरिना हंदक किसिदे मेतांग अमदेगी चनब हौदोइनि को हुजिक मोइन हाइबा मतुंगिना अदुना की प्रधान सेवक ने आई प्रधानमंत्री नते प्रधान सेवक ने है ना कोई प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ना चाहू योलमनी लाइव पौखुमती ओजा अखोई लाइरिब कंडीशन सिदा वीआईपी की वखलोन सी लैत्रबनी पब्लिक तसु ग्रीवेंसेस लेरम मैम खर मते लबी चपदा अदगी मोंदा डिस्टर्बेंस पे अदगी एंजाइटी अदुगा लबी द कैदोगदगी खंगदब मैम खरदी हंदरबनी हाय खरद नते याम हंददोइनी याम हंददोइनी अदुगा लोइनना अनौब वखलोन म सागलकदोइनी ए मोय ये सम नांगै दि तोरम दे सिदि राइट ट्रैक लाएना हाइबगी पॉजिटिव ओबा चेंज अमा मियोबगी कोइगे प्रजा मियाम की कोक तसु लानी बतादा कोइगे या होजि लाइव कंडीशन द ओजा 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 जोइदा ओजा ओजा त लाक्सके कनोनी अखोइगी होजि क्वेश्चन सी कनो नतब मखोइना नोटिस सर्व तौरनी हाइरे पब्लिक टफ सर्व तौरनी नोटिस सर्व तौरनी हाइरे दुगु मोटर व्हीकल्स एक्ट थेलमगदी कैदोगदगी हाइब पोतो कोइ पेनल्टी की वाफम अमदी योगद्री मसिपु हेक्ट चनब यादोरि ब्रेक गुड इफेक्ट हेक्ट यादोरि ब्रेक कमाइ तो मसि लालमगदी कमाइ तो ममांग दसु मसि कोइ एंटी पीपल एक्शन साइट स्मगलिंग करप्शन गसु मरि लेनरम माले मसि आर्मी की गाड़ी सु रेड बेकोन पुरगा हिदाक कोइ कनो पुरंबा ड्रग्स पुरंबा फागे लेरे तो मसि सिदा लाक्तोइसि कोइ मखोई कनो सिदा करी ओइगदौ माले ओजा मसि हाइदि विदाउट एनी पेनल्टी सी यावदब सिदा करी लेगिनि खाले ओजा याना मदे मो असai इमोना मयाम थंबदा खितंग खितंग स्लाइटली खितंग कंफ्यूज तवदब बेकॉन लाइट अदुगा साइरेन जी लानाई अदुगा गवर्नमेंट ऑफिशियल इवन प्राइम मिनिस्टर भाउन सिनरो कनाम सिनरो दबने हजि नंबर 1 अदुगा मधु कनान सिननी हाय कांदा पुलिस फायर एम्बुलेंस सिनसि मयाम सिनगनी मोय अदुगुंबा सर्विस दि सिननी अदुगा आई वीआईपी नि आई प्राइम मिनिस्टर नि आई गवर्नर नि हायबदु सिनरोय मधुगी वारेप तु लौरे अदुगा हारिबसि एखोइगे आई साइ पंजखिबा Rule 108 of the Motor Vehicle Rules 1989 of the central government has masi karam ba gari da pugadagi haiduta aga pohlambane ab pohlambadagi Bharat Brashada masigi VIP culture da sigumba siren khongba adagi maingan than bagi thabagsi aikoi state ta sum khana ba horai करीब कांदा उकिन निंगचंग दिरे कनागुमन सुप्रीम कोर्ट लाकी अदुगा तमिलनाडु दा अखोगी सिगमतांगदा सोक लिसिंग अनि सम तरानी थोई मे था दा तमिलनाडु दा करीब कांदा मसी दिल्ली दा अदगी टाइम्स ऑफ इंडिया दा अगस्त 2011 दा गेट दैट बेकॉन ऑफ योर कार हाइदना आर्टिकल दा इरक पसमाइना लापनिना हुजिकती आई साइ पंजेखिबा मोटर व्हीकल एक की मखा द लाइबा सेंट्रल मोटर व्हीकल एक से सेंट्रल एंगने मसिगी लाइबा मखा की रूल सिदा मसि सोइदम की एकोगी करी हाइनी हाफसिल आनी अतो हाफसिल दी नरी प्राइम मिनिस्टर अगसागी गदकारी नदी हाइरी अमेंडमेंट अब द तौरोय ना हाइबा यावरी बागी वारो माय अमेंडमेंट अब तौरोय अमेंडमेंट अब तौरोय हाइजे आई मधुगी मागी कनो ऑनरेबल मिनिस्टर गडकरी की चपचाबा वर्जन दो खंगद्रे अदो करिगम कांद लो द थमगा तौदबा हाइबदुदी मदाइदुदी आई एम वेरी सॉरी टू कमेंट ऑन इट
Madam D, because they are the law. Nobody is above the law. Even the Prime Minister is not above the law. Adum sandana kari ila kari no, aduna I believe ningthi na masi implement the it must be reflected in the relevant law. Adu tom toy. Damai je khoi gi hari ba condition sita so ni inara kan hai bani du bo za matang da zaklenda laksage khoi gi masi ki hana sandana ba style ji adum kharadi khusen ji compulsory so ilani adu sibu khoi gi amuk su hana sandana ba haina dana khong sai pai hai ba khopai hainagi badagi akogi escort sing aduga VIP ki gari sing ji moi kano sing che pilot gari adagi moi escort sing ji training go amuk tawba mathau tari jan tra traffic lai ga khongjen bagi horong khongjen bagi somda traffic na khutha ga lei do ngai kho ga na haibdo hani khonga lakpani na tha gi doini moi hana hoji ding hak lepagi ki timing ma khakla kari masida kari khena changing kai leine masi kano da motor vehicle act to jaw ni exactly de ai ningsang tre sumba categories of people moi la boi moi stop to ya de chalang aduni habigi laibani adu exact provision aduga kana kana na bi VIP company akoina VIP adum hare VIP adum hare se moi adum khara di adum laibani aduga masai sida matam di sangani hekte yaroi hainagi pot habisi अरे कोई स्टेटस कहना सिरेसदा तब जो गाउजब कामुज दुम लेरिबनी अदु मसेसदा कोइना वेलकम तो दोसी मसी डिसिजन लौरे ngarang लौरे मे दि थारि चनबा होरनी अरु एप्रिल दि पुंगो कोनी गाइदि हाइबिदु अदु नते आई पर्सनल केनोनी मखोइ द रूलर सिंग द रूलर हाइसको लेबा nga इबा कामबु सेसिदा ओ आई खोइ सि people ga akhoi ge mani ko moi gi mat people gi mathak ta akhoi lebam thokte haiba makhoi da laiba hong bo wakalam du ne akhoi welcome to doise sineba appreciate to do dia adu lagadi adu lagadi hujik immediately hekta tawrani ari ge hekta pharani haiba gi wafum du di laigiroi tamna tanu matam sangani it will take time matam soina sangani aduga in the matam khari matung da di suso soiden lakani aduga wakalon han leram bidu poko ngasai gatkari na di amendment to hai adigi ta joina rule lo gi makhar chakadamni hybrid chumi suksoi soidna loda hapagani incorporate rogani magi relevant act most probably kenoda khoi transport act soin lakani khali motor vehicle act adu act lakani khali aduga adu lagasu adu akhoi laibak sidi ain matam chagani hajarisi laibak si lo phanayam ne leijeraga su lo do follow toge adu matung ne toge habisi with due regard to our VIPs makhoi na su adu masi violate adum tawni lo se makhoi na su adum tawni adu yaraga di toge haiba khara su lakani sugoi soidana manipur gumba haiba tare khara di lakani adu masi handaragani conscious waragani khali mayam ju je thaini matum du natre hujikti yam ahung lerabani aduna gatkari na lo semoi hai ba khoi law amendment motor vehicle rule sing cha hoji ma koi di amend to bai mathau ta de notice serve to ni ha arida I want to a specific clause in Rule 108 of the 1989 regulation which empowered the center and state to designate some dignitaries as entitled to red light on top of their vehicle is being abolished. Muthalaya. Long talk right. Han entitled to long talk right. I know phangi sin lan ro khang dia. No, muthalaya di so adu di chumba amendment to ro hai se. Amendment it is reported in the paper. No. Sai hajari gi da kanoni da. Red vehicle license long talk pagi matang si long talk pagi soidre adumapu kari mo param taragadi pale na khanga di mada punish to ba penalty to ya bagi kari ba rules kar em motor vehicle rules ta hapo ni tra hapo have the amendment hujigi di mathau ta di hai ba wafam du ni adu ki wani adu wafam du ni penal provision hapo ta hapo right adu only public ki kudong sa na public place ta makoi sign board notice serve to ga thamba ti dum thamba penalty di adu ko involve to honda ba adu khara matam khara legi ni hai adu yam ngai je khoi leg bi ba ge sing yam phajaba sa wafam sing thabira ba sida khoi mayam tentak pa break ama matang sida lojage break matung yam to han jarake impact tv bu tadun lebiu break matunda mayamu bukan taram no sari hozik lairiba wahang si lairiba manhuna nainajari base back on light lokthok pasina VIP culture muthal labani muthat kani haibagi khongthang loin lagliba megi tarik amatagi India pumbagi VIP singi minister singi edo chief justice lairiba VIP singi
बेकोन लाइट सिंग बेकोन असि लौथोकनी हाइबगी वाफम अमा लौथोक तबे यादे हाइबा वाफम अमा यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी लौथोक मतुंग मथंग मथंग लौथोक हौग्रे मणिपुर दसु मसी ममांग दसु हाना अखोगी चीफ मिनिस्टर श्री इबोबीगी मतम दसु लौथोकनबगी कैबिनेट डिसीजन लौखिब लेरे करिगुंबा वीआईपी सिंग खरदा अदुमपु लाइबा क्वेश्चन दी अखोई ओजा जोइदा डायरेक्ट लाक्सगे ngasagi laiba VIP culture haibasiga adigi ngasagi red bacon lai kari khena kari mari leina doina masibo VIP culture ji bacon lai si lokthok kai tel loiro do manipur ji karam india ji kamai laka do masi matang kita mai hari ji tayani ngabro jamasida yam chumba yam ko gi relevant khaneri bisiga relevant doiba wang ama thambane na lawi eduga VIP culture ai adi VIP culture loisana bagi na muta कारम से तो थाम बा मैं गांध लोग थे वूं लाऊं खोंग में मैं लोग थे है रगा अदु खंगने है तो कोई VIP कल्चर लोई नहीं है रगा दी मैं तो आराम बोए कि नहीं VIP कल्चर हाई सिमक्ति उन्हों ने याम चाव करे अदु का आई कोई ना हो जी नहीं ना रिबा VIP कल्चर ने रिलेवेंट होए रही बदी लाइवाक शिदल लाइवा अरे लंदम शिदल लाइवा आंगम मथो मयाम elected representative dagi natraga IS officer dagi laiba nga mathau maya aruga sonda laiba praja maya madai da anisi marakta kharamba achouba barrier ama pannama sambannama madu karina achou asang saba nga mathau saba na khaba pandune na khale achou asang saningba anga mathau saningba gi pan ama maduna karam bane khale madu VIP light lokthok tana ai VIP ne chalam bado sina yes to certain level to certain extent masina pahan gani adubo wangang da my conduct it depends on the conduct seng har conduct aduga ta seng ma government gi officer do civil service conduct in the meantime that elected representative in the Indian parliament not only in the Indian parliament as well as in the parliament countries in the world akwai Manipur dasu akwai members sing they have got their own conduct member harga si mi so yaure member harga minister lo yaure adu laibak thibadi akwai na Manipur da akwai na karita ge karim kanda sometimes MLA na Nawai na mi mamai suram be guy na officer du kouraga transport to ya di guy to ri hospital su to wi ga adi ha hospital su ga adi hospital la ga mi yai da mi guy ma VIP ne na thong chang ya du chang ge guy adi ga mu manti la ga kang yai bung da la ga koi gi mi phuram mi guy are sangai festival manung da VIP ki culture handana ba hona ba da yam chaw kre de kana gumba koi MLA ga he karak mantri ga he karak kanda yum ji phadra ma leite ya ti ga hawa gari ji adu gumba hawa gari ma tong de ya ti ga adi adu gumba table lu tha de ya ti ga I had the chance to visit some of the state in the country ai Tripura da Nipen Jagavati hai ne Nipen Jagavati gi yum du da dum lai ro magi Tripura gi MLA sing che MLA ki quarters sing je they call it kutha kutha mean cottage sinida sin sing ba mayam lei bani na VIP ki culture handan ba je yes Modi na Bharat Sarkar na may take a lot of measure in the meantime it depends on the conduct officer ki conduct ta adagi MLA sing chimna leigadam ni hai conduct ta mantri sing samna leigadam ni hai conduct ta simi samna leibani hai conduct ta adu su yam maru hoy ai adu ba pu asigi wafam se 2013 the Supreme Court na so there is ridiculous oi bani adu ka masi khoi gi synonymous to the power hai bani power gi masi yam similar oi point am khani hai bacon right bacon culture se adu ma pu se masina moral ja khoi gi law enforcement kangbu agency the moral handana ba film lai ga da masi kari hai bini sa hai bi griba mayam ji the supplement to boy na kai tang han hai jaram ki ge kai no ni symbol ni akwai ge VIP culture ai VIP the lok tok pigro culture hai bi ge cham ba irai lai ba ten ba artha han batar ge way of life to ni ko particular group of people ge the particular person amagi magi attitude magi wakal miteng pidam
पुनः मक्से लोय न पुल्लगा माना मधुगी न ले ली पुर्सी मरेन को मागी way of life to मधुनिया अदुना VIP the so called VIP को I want the हाइजो हरेगे they are not VIPs. Who are the VIPs? Democratic country the VIP like दरो कहीं तो वही ले election मतलब तो दिए सेवा तो जगह लेबाक मियाम के पाखोलो उहेन बियो हाइड्र बोर्ड को में अदुगा एक काग रगना मा VIP होने जिबो very important person is different from अरे ये अमु very emotional पर VVIP का VVIP है पर जारी see these are all misnomer I want the हाइजो हरे के see Lana it is miserably misunderstood by the people and it has been accepted by our society मसी Lana कोई मियाम जो मसी कोई legitimize तो कोई people हम जो ले मसी हम चुम्दे अदुना नरेंद्र मोदी ने पाइकल इबिसे मसी तोरगा beacon light see vehicle VIP the so called VIP की कार देगे गाड़ी देगे लौटोगा हेक्टा just like a magic wand हेक्टा VIP culture से मुतलनी है बदे सुगले ले रोए पर मोइदा mindset हम ले गए the so called VIPs सिंगसिदा प्रजा के servant निको मोइजे अन प्रधानमंत्री मसामा लोक सेवक ने हाई जिनी लोए रे अदुना मोई माइंडा मान नत बाते ते मयाम हम लेरी the so called VIPs मोइदा mindset लेरी बदो मदु थुगाइरगा को right track ता को चक बनी equal होइबा समाज अमा पुरक पदा मसिना चौक मते पागनी it is a very good beginning को अन चटकदबदी खर लेरी अन फेरिंग तोरिंग तोरपा ngसाइगी violate तोरपा VIP the so called VIPs बरकते की violate तोरकना penalty करी पीनी काइसे मसे मसाना दुम लाक्स penalty साकुन ai kan ta hang ai wa jagi se ai am interesting oi point nam akoi di legislature ministers se baru ji parliament da adagi ade MLA sing da moina aran ba ma tor kan da di dandi pi be hadam dong lo re yam chum it is a wrong it is a wrong notion it is very wrong members sing je masi conduct legadam ne aba member of the parliament member of the, as well as the member of the assembly legislature they have got their own conduct and the conduct ID what is a conduct ID defined of the conduct shall be defined by the house itself mano wangang da sangang da sajat da lichat da legadam ni in case karigumba kanagumba amana madu misconduct toraba in case a member from parliament or a member from the legislature has committed a misconduct, he may be punished under the rule of business, under the rule of procedure. Then it was happened in Indian parliament. In the first parliament, one Mr. Mughal, I.S.P. Mughal, he was charged for taking the bribe of some amount, about 4,000, in the name of a particular farm. He was punished, he was expelled from the house. Then sometime it was happened in the British Parliament. One speaker of the British Parliament who was alleged for taking the bribe of the London Orphan Bill. He was expelled from the house, he was removed from the speaker. Now in Manipur, unfortunately, Praja Singh na Kanagumba member na aranba toraba. Then he made a complaint to the speaker under the rule of procedure, and a copy will be sent to the leader of the house, and the house can punish it. I think since I have been there in the assembly for many years together, it was happened sometime. Some of the delinquent minister or MLA were expelled from the house in our time while I was looking after the law and the legislative affairs. Aduna, karigumba kanda lamhenba legislature sing hai se dandi pine ba se rule the yaujai ekoi Manipur ri masimayam u the bodong we. Aduna house na speaker karim kanda speaker na aram tawrena speaker na aram tawrju angta luhong da ban pina yetum na phosel la kan ma hauna bi wa ma ne phol le MLA na mir furju ma si hauna bi wa na khangen
there is proper provision in the procedure, rule of procedure, to punish all those delinquent representative. Madu rule the layer. Bo tadi loimak minister wagera MLA wagera mission wagera loina mo sabana mi yagda ni haibni house na dan di pinga me ado batang kita za joina su yam phajaba khoi gi samana VIP culture je lebam su thokti haibni sing haraga namarom dati amaga mo samana de ozanu sai bi ri ga sai gi pa kholoi hemi no haraga hek bot ka khiba ka sai de thalaga laga di karaba mongda oigador no haibni adu bo jamatang da khoi gi sigi condition si मंत्री मिनिस्टर MLA से कितना था ब्यूरोक्रेट मैं हम सुन लेरी DGP वन नदी चीफ सेक्रेटरी लेरी मकोई जो बैकऑन लाइट पीर का मैं यूज़ तो लगा सत पे अब मतलब खर लेके होजी पुती अंदर एक को जाएगी हंजरी पे क्वेश्चन दिया जाएगी VIP कल्चर लब नसाई लंबी मैं आना पब्लिक ने ये तो पब्लिक तरीको इफेक्ट फंगा तो इसे अब लंबी तो लगा था तो बहुरों खोंगे लगा मैं आम से मसाई तो पब्लिक की माइंड से सीधा मसी करम फिल्म लगने तो का अमना red back on lies in a corruption amasung democracy aduga si kari mari le nang ni tam symbol ne haraji akoi culture ne VIP culture hai du gi angang ba lai to na maduna symbol ne na idi hajini nge aduga wari je sum saruk pa kanda ngasai gi people na khalliba masi tohum thok male aina khalliba concept se people li tok thok raga discipline force ne hariba uniform service State Police, Manipur Rifles, IRB, but VIP gi so-called VIP gi escort when it's certainly become which the away thing nagre, never what away given. Take over to away na Kamaga Puba, VIP MG security escort na. Poor ever so ever victim waiver, Masama police personnel waiver. See about the Pugala never, Madu so-called VIP, you know, Masi Puda Hybra. Mana mukti haram du mande adu haram basu ai khangdrabani na adu warega su discipline force warega di VIP to the threat to natra di take over to what is the harm moi na tamna thor di take over to tam sai da habi je khoi SI amitab te yegi bu mani adu case tu ne adu ke similar re adu ke kanu ne yakiro e hoji ke kanu lok thok bang lak ni yaro e khoi sida yeng se bu ko chief minister harisi chief minister la e अरे लाइ मा गाड़ी तो याम तमना थवी को असी याम सिक्योरिटी रिस्क लेतब जगह दा याम तमना वॉकिंग केनो सिदा स्पेशल फास्ट गियर दा तोरगा दिसु क्लास का पार याम तम थवी मतुंग दे लाको केनो दु ममांग सियन दोइने बा राइफल अरुम बदु पार उंग सियन दोइने को खाम कान सिदा VIP दु nga ओइन सिक्योरिटी स्कोर ओइन ला इबा नुपा दुना चेंजल लगा थोंग इ मपान दा हांदो को दोइने VIP दु मनुंग दे थोंग दा हांदो मा हितबरा मा nga न लेबा सिक्योरिटी पर्सनल दुना गेट तो मागे थोंग दो हांग ले रबो दी मीन अटैक तो कमाय तो देबा तौरिबा केनो सिबो बा आई लक्षनिंग पॉइंट टी मसाइगी केनो दो लथोक पंग हाक्तुना यारोय अदुगा VIP दन ऑर्डर तोरगसु नो हाइ ताइ डिसिप्लिन फोर्स है नि यूनिफॉर्म फोर्स है नि अदुगा चीफ मिनिस्टर वगैरह सेक्रेटरी वगैरह चीफ जस्टिस वरगा मीन केरो थोंग दो पिदन अदने VIP कल्चर है अच्छा बता कि तो याम पंजनिंग बा खना खोई अब्दुल कलाम लगी तब अब्दुल कलाम जाय प्रेसिडेंट एक्स प्रेसिडेंट ना मसे लोग तो लाख मतलब माय मांग चली बस स्कोट गाड़ी थौरगा चली बदु माना हाय अत फमल लो माय वारा बने आई स्कोट गाई से हाय बि पोस्ट माने अदु मने बा अदुगा मसी याम तमजनिंग गाई ओइ मसी गुमसे गाई बा मयाम ने योमगो पुरीबा threat le na mine tek tro ni yong puri mi du gi ma masai wakhl ma gi wakhl Abdul Kalam na hari ba du mana ma gi mindset tu sense to um sange ba yam darkar bikon light lok thok ba du mana ma gi makok te le ri ba ke no du lok thok un darkar le ri mindset to adu lok thok kadam ne ba adu lok thok ga di adu sulo we lok thok ga di ya we ba sabna haije ba haije yam te na sai gi ke no mapu manai gi ko mapu manai gi hana chanrak paning thok paling gi kai koi gi imperial remnants haigera ko colonial remnants lem ho khak mayam akoi kok ta chang le khreb aduna nga sai gi president tu bu ma ju tok kam sol ba kar gi thong se hang bom ngam dr mi ro na changchal la ka ma pan de ki thoraga changchal la ga mapu seba to bu ki ko mapu manai gi concept se koi de lagi chur ga lagi se chur lagi ada masih chur gi se masih mindset ai mindset se lok thok pagi symbol ne se
aduna handak beacon light longthokpagi adu yam phai tasin haga beacon light longthokpasi beacon light longthokpa kadada ti daka le makok ta le beacon light kuma mi yori ba VIP gi manung da ngali do si ngali ba mem phar hai mem longthokpa daka le hai bani do yamda oda joi da lakse ke basi akoi sigum basi chahi ke abu ko chagi do mane halaki sina afar system am oire do matam tan di changing si lai masi ka no government na public na natraga larik lai su hai galak globalization lak da gira kari khara di changing khara di o masi kaya ko no ja chahi ke abu si da khara he na khandhan bu ngam ka ke lapi sigum si u phang da sa hafet sai ai koi oja anuna ada yo kelen gana hai hawa gari gi mathak ta leiba beacon light adagi aduna ti VIP gi brain manung da leiba beacon light ni ko da mai ada ka adagi beacon light long tu ti lai VIP gi makok da leiba beacon light ni ko bolu do ri aduni question do ni mo na ang biri ko gi how far and how long ko se gum VIP culture je we will tolerate in the country. Masidi Ganatantra gi wahan talk. Ganatantra da miyam gi damakta saswan tawba miyam na mapu oi tawba hai wakal do paja ta set na lakpa matam da hoira kadabani mado ngasidi hanagi matam natre ngasi mak akhoi nainari sim ngarang Delhi da phamba kan da khabar lai ade toan ba electronic media da ate lai mayam now because of this globalization and the advancement of this information technology and all these things because of the advancement ganatan da gi khongjing ju yam sangil lai ni aduna akhoi kanona hai subas kai sap na kari hai ge ngasi gi miyoiba khunai gi khwai gi chawba achievement akoi miyoiba khunai khwai gi chawba achievement di doctor na nupa ma nupi wan thokpa nupi ma nupa wan thokpa heart hapjamba lung hapjamba do adu khak adigi ate space ta mayam pairi ba kholi ba tha kani khokani tha kari mayam ji nate the highest achievement di aikoi na marai na debate na ngangnaraga laibak rulers in the laibanga isini and high this is the highest achievement of the human society malim the miwe khunai na laiba the kwai di wang na phangibdi aikoi gi sinna laibak semba aikoi gi board na ruler semba se miwe gi khunai kwai di chawni aduna masi globalization advancement mayam jina pore yam thuna pore yam changale aina khali manipur gi prajana miyam prajana aduki matik thune he gyan taringai wase thuna dum lakani ana kha mata khida khoi gi praja khatang gyan ta banati khoi gi praja na thagani ba mayam ju gyan ta ba ma mayam gyan tardi mayam na gyan tardi amma du du ngaw ya amma ngaw ya pote ya pote ade pulap gyan ta mina ba sang while people are conscious aina noma atal biari bas bai dang bas bai ji mai mayum dani ya angang ring da bas bai ji baro ji kayam sa na congress na rule to hi ga de ge hai ai mani mon ga phungja tang sa ga samine ai ya na ba khang na dani bas bai na come on da Mr. Joy so long as Indian people congress ki favor the vote tha da na congress na vote ka ring gai congress na rule to gi ne ko adu mai ni moi question je koi gi Manipur leiba masung Bharat akoi gi Bharat leiba praja singna ganatantra gi wan thok kanata gi sapsa values mayam je munna atuki mati khang kanda parakani madonga sidi yam thuna because of our advancement changel lai yam thuna asa tawsi en samai haini yam nungai je khoi democracy gi wahan thok phajana khaba democracy je phajana chanaraba democracy gi wahan thok sida mayam na innaraba PIP su aduga public su gyan taminar makan matam data khoi gi culture si yamna people amasung legislation aduga VIP culture je handarakani hani loi na red beacon light natraga blue beacon red light tu khatang kar mathate lokthok pan wakhal dagi lokthok pa masu sangi haiba wafam si ngasi lakpiri ba khoi expert sina yamna phajaba wafam thabira matungda
ngasi khadari na ba asida lakpiri ba oja Professor Sadanda oja akhoi former law minister oja joyamadi oja khelen thokchom yam nungai jai oja bu oja hum bu ngasi gi khanani na lakpi bu da hanana thagasari loina na ngasi gi oina di mathak sida khoi gi khanani na ba discussion si loisinjare akhoi gi manung huna gi episode asi karam to bibi ga ha ba do akhoi gi Impact TV yang bira matungda akhoi email ID impacttv news.gmail.com da pau pibira pa yagani